igitondo kiza ku mwese muteze amatwi kandi mukurikiye Hose TV. Uyu ni umwanya tugizaho amakuru ari kugenda avugwa hirya no hino. Abanyeshuri barenga 155 abangana abakandida bitegura gusoza umwaka w'amashuri w'ibihumbi 2024-2025. Abangaba rero hakabaho harimo abanyeshuri basaga gato 149,134. Abangaba bakaba abakandida bitegura gusoza icyiciro kibanza kizwi nka ordinary level. Abangaba rero hakaba harimo abahungu basaga gato 66,000 n'abanyeshuri 722, ndetse n'abakobwa 82,000 n'abanyeshuri 112, ndetse ibingibi ibizamini bikaba bizakorerwa ku masite asaga gato 715 mu gihugu hose. Urumva ko rero ni imibare itari mibi ugereranyije nk'umwaka washize, ariko na nese yaje kubitangaza ko abakandida biyongereye ku kigero gishimishije. Reka kandi tubabwire ko abasaga gato 101 ndetse n'abanyeshuri 81 n'ubundi abangaba bakaba ari bo bagiye gusoza advanced level cyangwa se icyiciro kisumbuyeho cy'amashuri yisumbuye n'ubundi. Ahangaha akaba arimo abakobwa 55,535 ndetse n'abahungu 45,000 n'abanyeshuri 646. Hakaba harimo rero private candidate basaga gato 5,283. Abangaba no ba private candidate barimo. Hanyuma rero abari mu byiciro byihariye cyangwa se specialized category, abangaba akaba harimo ababana cyangwa se bafite ubumuga muri ordinary level cyangwa se mu cyiciro kibanza akaba harimo 459, mu gihe mu cyiciro kisumbuye advanced level harimo 323. Urumva ko rero ari icyiciro kitaratezwa imbere cyane nk'ibindi byiciro, gusa nabyo nesa yatangaje ko hari kugenda hashyirwamo imbaraga. Wakunze ibyo dukora rero wakanda subscribe kuri Hose TV.1. Ni anakare nk'isanzwe. Ciao ciao.